Now, nearly 30 years on from settlement, the terms of the agreement made between us and the Crown are being redefined. We cannot accept that. He whakataunga, tā Justin Tipa, e haere atu ana Te Rūnanga o Ngāi Tahu ki te whare kōti. Yesterday afternoon, we filed legal proceedings against the Minister of Conservation. We don't want to be spending tribal puta on another court case. Kia wero atu ki te minita whaomomo, mo ana panonitanga ki ngā ture whaomomo, kei rāwike, I tā rātau whakataunga tiriti. I tēnei ata I whakapāhongia te whakatau, ka haria te minita mo te papatawhai e Ngāi Tahu ki mui te aroaro o te kōti. Mo te āhuatanga ki ngā reforms e whakapau kaha nei tēnei kāwanatanga. Nō reira, ko tēnei whakapanonitanga ture nei, hāngai pū ki te whakataunga karemea Ngāi Tahu. Nō reira, ko tāku, ko tā Ngāi Tahu, he wawao, he tiaki I te mana o te whakataunga karemea Ngāi Tahu. No te marama o aku hata, I whakatau ai te minita whaomomo, kia whakawhanake mai, he whakahaeretanga hou ki ngā whenua whakamarumaru. E ki ana a Tipa, kare he kōwhiringa I tua atu mo tōna iwi ki te whai. Mena ka whakaaro ake ki te āhuatanga o te Conservation Estate ki roto I a Ngāi Tahu, ngā Conservation Authorities, ngā puari, whakatauhi ngā mahere, whakahaere tiaki I te whenua me ngā taonga. Kua noho a Ngāi Tahu ki te tēpu, ki te tuku I te mātauranga, ngā whakaaro, me te mana whakatau I aua mahere. Nō reira, ko tā te minita e hihia nei, ki te whakatōpu hia aua mana, ki raro I te minita tonu. Nō reira, kei te pareaki rahaki I te reo o te iwi, o Aotearoa whānui tonu, kaua ko te Māori anake. E ki ana a minita pōtaka, ka tuku tautoko ki te papa atawhai, mā te whakau he whakautu pūtea ki ngā manuhiri, kei ngā wāhi e whā o te motu, pēnei ia auraki maunga, me pio pio tahi. Hei tā Tipa, he rarunui. Ko te papa atawhai e ngana nei, kia tukui I te concessions mō ngā tau e ono te kau, ka mutu pēr he hea hea. Ka raka anoa Ngāi Tahu I ngā whenua, ka kore e whai wāhi I ngā kōrero, mō ngā reanga e rua a neke atu rānei. Holdings is you. You are holdings. That's the way I see it. Haunga no I te whakataunga nui, I haere tonu ko te whakahokiri poata o Ngāi Tahu Holdings ki te iwi. Ko tā Warwick Tauwhare George, te heamana, he 87.7 miriona tāra te huamoni, whaimuri I te heke haere mai I te rātau. As an iwi, we want to be an economic powerhouse in Te Waiponamu, but that is a long-term journey, that long-term view that we're quietly working towards, and then how do we do it in a sustainable and appropriate manner? To do that, we actually need to make sure that we stay collective, but also work with other iwi in terms of that whole collective approach. E tiki toka ana te wā, a he tatari mā te iwi, I mua I te tainga atu o te kehi ki te minita whaomomo ki te whare kōti. Shakala Andrews Alapaki, Tahu News. Ko te reo